SK Broadband service na miyam gi damak kudong sabak ya puduna lakseri. High speed internet service ki tuan plan sing laser 450 plan da 200 Mbps speed Wi-Fi, IPTV, channel sani yangkai hena amasung SKTV ki OTT pangbigani. 550 plan da 300 Mbps speed Wi-Fi, IPTV, channel sani yangkai hena amasung SKTV ki OTT pangbigani. 700 plan da 500 Mbps speed Wi-Fi, IPTV, channel sani yangkai hena amasung SKTV ki OTT pangbigani. 850 plan da unlimited 100 Mbps speed Wi-Fi, IPTV, channel sahum yangkai hena OTT da SKTV, Z5 amadi atai OTT tara mari pangbigani. 1000 plan da unlimited 125 Mbps speed Wi-Fi, IPTV, channel sahum yangkai hena OTT da SKTV, Z5, Sony Live amadi atai OTT tara mari pangbigani. 1300 plan da unlimited 150 Mbps speed Wi-Fi, IPTV, free IP box, channel samri yangkai hena OTT da SKTV, Z5, Sony Live, Zio Hotstar amadi atai OTT tara mari pangbigani. 1800 plan da unlimited 200 Mbps speed Wi-Fi, IPTV, free IP box, channel samwa yangkai hena OTT da SKTV, Z5, Sony Live, Zio Hotstar, Lionsgate Play amadi atai OTT tara mari pangbigani. 2500 plan da unlimited 300 Mbps speed Wi-Fi, IPTV, free IP box, channel samwa yangkai hena OTT da SKTV, Z5, Sony Live, Zio Hotstar, Lionsgate Play amadi atai OTT tara mari pangbigani. Customer request da ETV Win Hoisoi natraga Sun NXT su lobiba yagani. Akupa marol gidamak Kaisampat Junction da laiba SK Office natraga Sangai Plong Mamang Laikai da laiba SKTV Office da lakpiu. Mobile number sing 8974 633 320 natraga 8974 209 152 da call to birak pasu yagani. SK Kurumjari, SKTV News, yung video puno puda Manipur files ta KHAIDEM yung Premchand taram no okshari. Manipur da hau kiba May haibadi 2023 May thadagi thorok kibi rang na maram orekanda miyam asi kadai fabo wana lei bage miyam na kogi leibak asigi citizen na mong oibagi pamam thokpa right sing kogi hak sing adu panglibra haibagi wahang si hanjun hangduna lagli aduga ngasi su haiba wahang asigi paukum si pi bangamdana haibadi miyam gi right si panglibra pangdribra kadai phaw miyam gi hak sing asi matli bagi hai bagi wang si dumak chauna hangai ojun leibasna maram oirakanda hojik leiriba PR gi matam asida Manipur gi miyam na kadai phaw buda masagi phomam thokpa right sing pangli bage karam mi yeng changba yare bage habi hiram asida khana bi thamjaba topic nei hai bi hiram asida khana bi election biri basi yan hanbada Manipur gi hanagi habitare Manipur Human Rights Commission gi kogi acting chairperson obirimba uja manini uja tram okshari thang election biri basina Manipur University gi academics department gi professor obiriba uja MAISNAM ni uja tram okshari adugo oi thang election biri basina Imphal Times editor obiriba uja RINKU KHUMUKCHAM ni uja tram okshari ai hanba wahangsi uja mani lak chake uja tuan ba kogi sigi same platform moksida hanjun na kogi miyami pamam to right ching si Pangandre, haidina kulau kya lau ki bagi pau yauna kana yauna miyam tokre. Haujik shu hairiba miyam gi hak including right to equality article 14 lere article 19 lere right to freedom lere adu khwari maruina right to life and personal liberty article 21 masing bumayam si haujik shu miyam si mapung fana phangabra habi wang si hang belep juja masi kaidi oi ba bage karamba kogi hiram sing na miyang chagadi hairiba miyam gi hak se ningthena phangandre hariba se koi miyang changba yabage khwari maruina akoigi movement daga hojik fawbuda free oidaba kamayang beuja
yam phajaba topic ni masi right si khara phangaba kanda mapung phana phangibra phangdabra haidana khanagadaba hojik leriba for the last 2 years and 3-4 months sujila aba asida khoigi fundamental rights chapter 3 of the constitution of India da yauri ba khoigi fundamental rights no sai panbi ki right to equality, right to life, right to freedom, asina chingba right to religious, asina chingba gi leriba mayam che masi ai khoigi da sunglai mangli te bu de haibu de tang hen man ga ni ayam bana ai khoi pomang mang da le for example yanan bada ai khoigi wangang bada freedom of speech and expression che mapung phana leithabanina akhoi democracy ki uhan thokase lehen deba democracy da right to freedom of speech and expression adu freedom of movement, freedom of assembly, freedom of settlement achana chingba leiriba mayam che namne koptara drusu masi phangdaba kanda akhoi constitution che masi ngak na chatre haina logodorimnaba ada hojoji makse yes mamangda better position nama leram yai tha kolom de konmari chei anni ga khare helak pasi gi mamangda lan tongdring in mamangda hojikti koi punam ka che yada bapot am leraba aduna hoji crisis in Manipur hojoji mak thoi bache represent not merely a law and order fela koi gi si law and order si asyadra da haibadu nate aba masidi a full-blown constitutional breakdown. Constitution che Manipur da pung kai raba pung thu kai raba adugi mong amada leiraba. Aduna asigumbagi manung asida hanegi popular government na adugumba good governance ki functioning tawbidala aduna chumnegi governance ki function cha masi tawba ngamdadana constitutional machinery asi na constitution provision ki makha da tawba ngamdabadigi Madam Draupadi Murmu, President of India, na koi 356 ki makada mohon piba sakti di makada President rule, haibati central rule, haibati governor rule, asi laktna lekharamna. Ador wudi popular government na provision under the provision of Constitution of India list to 7 schedule ki state list yauri bising do pangthuk chabang amjadrabani na maduki President rule torak pasida punamak ase state government na torang wadaba state government ke list 2 central government ke list 1 aduga list 3 animal na tawada pulap ase hojikti in the hands of the central government president ki makutta governor ki makutta masi leigraba aduna punamak ase aikoi ge lambi chathok chachin gi free movement gi free settlement gi amma ge hek leiri punamak ase Egypt state government na magi sovereign shakti da lejaram mapot ado central ge authority na machi loi na maksinara gadabna aduna adugumba mayam ase aikoi ge sida yanan bada right to life chi leibra right to life chi mi khala da di legeni mi puna maktabu di hairoi ado around internal displaced person lising home forum leiba mitena lising tra manga da ge na tra time pan phabu oiba aduga tele mo community duna lising ni phumu oiba chawrak na hairiba mayam se masigi awa ba mayu makai da ne tana leiba ngamdripsi moi gi hak ama chawna mangimna mase chawbuga to maga khanabadi gi community amaga khanabadi gi magi right mangba na te ba right che kanan protect to uni by the government of India of state government lergana by the government of state adu government of state cha masi central government ki makota lekhrabani na government of India gi under the president rule gi makha everything se moina ngak sengadamna aduna sigumba taunana bahona basida right puna makase chayani makhairom se adum mangandana la abna macha achauba bar sarkar gi authority gi ministry of home affairs ki papu godaba miyam da namthak tauba sason haitaba no natraga hairaga na tawlu yauna tawdaba maruena Narendra Modi ji prithvi ki power ba mamang gi aina toina haibedo Hindu ki Mahabharat ki
Bhisma Jamaru Taramari Joy Tawangami Bani, Mabu Krishnabu, Kolai Pahenba, Homeland Nami, Kangaraba. As the Draupati, Kima Pimun Vimatang, the Masa Masu Tokba, Masu Tombas, na Durzadona Torega, my Manano Patom, Torga, Dusasan, the Torga Pitching and Bakandadi. Eh, I do know this Rasta, no, you know, I had Durzadon. High rise, how about the two of some day, no people with a man but some day, high and high get up door. Was saying Charu with the Hare Krishna, Hiraga. I don't come to no part to lay. I took some man and a Modi here. And must 109 Modi Prithvi the number 1, 2, 3, the later one up. One of seen a Modi in a Matang Pangavedi, Rashaga, Kanoga Tonariba, the Israel, the Toriba, Momtoba, Modina, Kama, the Toba, that Toba. High than a machin chatami, am okala imnaba. I took him by Mr. Chair, as in Manipur. I'm sorry, Ram, Magana Ram. Bismagana Krishna Ram Manipur Yeti I can't take. Haidana Pahelgam da Micham Kuntaru Hat Kiva Koipuna Mana no I tapa Pondo Iba act of terrorism to Tinga Banana Hairiba Koipuna Mana to support Toriba Adudadi Kanti Tona Tora Operation Chin Tora Madopate Avanati Pay Mapali Partner to Tora Panina Adugumba Aduda Awang non Pokta Mana was a Kiba Barpunamata Akoigi terrorism say zero tolerance. Haibati sino the hunting terrorism chile hello. Haibanine terrorism to the Hindu terrorism, Muslim terrorism, cookie terrorism, Adugi terrorism, Haibalite terrorists are terrorists. Michamaganite. Asidadi act of terrorism chia koina community amada kana koina hunmeguanate act of terrorism torido. Cookie punamanateko. Cookie Punamo terrorist way de cookie Manu de Manipur Tokaibu Pamba, militant Oiba, I'm Chataba democracy in Indaba, Kangu do, Mopandegi Chang Pokaraga, Tunaraga, Toriba, Adu act of terrorism, Angang, Pia Angang, Taru Yauna Tonga Toganba, Tomtina Hart Karaba Paraga Pulaga, Tawivadu my act of terrorism Sida, Narendra Modi, Karigambamata, Haidia. Aduna. Because the constitution Chatlibra, Chatabra, Sasun, Lady Bra, Lady Sasun, they have the arrow, lady. Asigum Porta see the Karigamanta Handy Dana, as I the railway station, the Mia Mani, so we not to show Aruban, arrive not the Habanati, Adudana Man Ponde, Amatorica to Tawi. A coisina, she can appear on a jury, Taruxaman, Karigamanta Haide, I think the Manipuri and Diago and a power of a mumming Chalabaratan Tiam. I said, assume Manupama, drama, culture, Matanga, theatre, Matanga, Sanara, by the Agisha, do Aramba, Matogi, the chain, I think, Haidana, Pondoction, but what about that? Todiaba. Aduna, Manipur said, total neglect. Hamadi Kaladabu, stepmother, treatment, hire me. Hojik when I had say, I'm kind of anti Indian ones. I go Indian winning Banine. Indian Paka Indian Oye, non Indian. I remember business on Haramado. No, the Baramachanata Baramasani. I not three talks agadi. I go to kind of Suyabsunati. After the log in Matuina told there, but I don't know. See, SKTV in Piri topics, Madam Chayaba. A quickie, right a share, hut a share. Must she pale or a bra? Manipuda, I pale with a nutty. Later, and behind Yabako. The minor hand of the day. Handaki Matang Stamtanaja. Handaki Matang Shida, a quick Miams, a Kadai Fa with a lesson learned to and can be again. Maruina, economic marginalization, Aduga, political instability, a dictation, Simayamski relationship, Machina Kadai Fa with a coin of Shokanba, Aduga House with Pims, the Koi, Kamani lady, Miam, the Masiki Paramatam, can be bra. Tambatargadi, Masiki the Makta Karigum Bakra, I can't nabugit the Makta, a chow of Kolausing, Laubugi Matamdo, not Tribra Highway Wang Sim Laja, Kamayin Beer. Hanbagismadi, rights Kimatangsi. The protection of rights. Rights, I was the human rights. Mapunda. The human rights, I was the Mokogi, constitution, the period of fundamental rights. So, Tamin Side of Habig River. Although, was it fundamental rights? Miam zip Pangibra Pangdabra. So Article 21, Hariba, right to life. See, a quick Pangibra Hibis. Masi, a quick person high Bangamdre. I am hiding in Manipur, right to life. Say fundamental rights key, Article 21, see, Nasigatang Mangbra.
ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯂꯩꯔꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯥꯔꯝ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜ ꯄꯥꯋꯔ ꯑꯦꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯤꯁꯥꯡꯁꯤꯅ ꯊꯝꯃꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯗꯤꯀꯦꯠ ꯂꯣꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠꯀꯤ ꯑꯦꯕ꯭ꯌꯨꯖ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯦꯡꯅꯔꯒ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯄꯁꯄꯥ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯐꯥꯅꯤꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯐꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯩ ꯐꯣꯔꯁ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣ ꯍꯥꯠꯄ ꯌꯥꯕ ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛ ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯑꯃꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯝꯃꯨ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯔꯥꯏꯠ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯅꯤꯈꯛ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯈꯟꯒꯠꯂꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯂꯤꯁꯥꯡꯁꯤꯅ ꯗꯤꯀꯦꯠ ꯂꯣꯡ ꯁꯤꯒꯤ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯁꯟꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯁꯤꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯊꯦꯜ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯛꯄꯩ ꯋꯥꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠꯁꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯅꯦꯜ ꯔꯥꯏꯠ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯟꯗꯥꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯐꯪꯉꯛꯇꯕꯁꯤꯗꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯔꯥꯡꯒꯤ ꯋꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯉꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯗꯤꯁꯇꯔꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯕꯅ ꯗꯤꯁꯇꯔꯕ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯃꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯤꯁꯥꯡꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯗꯨꯗ ꯄꯣꯛꯂꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯗꯨꯗ ꯆꯥꯎꯔꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯤꯡꯇꯝꯕ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯤꯡꯇꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯍꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯃꯗꯨ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯃꯅꯦ ꯁꯃꯤꯅꯥꯅ ꯑꯗꯨꯛ ꯂꯤꯁꯥꯡꯁꯤꯅ ꯆꯔꯥ ꯍꯦꯟꯈꯤꯕꯗꯨ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯄꯨꯝꯕ ꯈꯪꯈ꯭ꯔꯦꯅꯦꯕ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠꯁꯀꯤ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯁꯟꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯛꯀꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 2008 ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯠꯈꯤꯕ ꯕꯨꯂꯦꯠꯇ ꯍꯥꯠꯄ ꯑꯇꯩꯗ ꯍꯥꯠꯄ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯕꯨꯂꯦꯠꯇ ꯍꯥꯠꯄ ꯃꯁꯤꯡꯁꯦ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯃꯥꯡꯒꯤ 2000ꯗꯒꯤꯅ 2000 ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯐꯧꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ 25ꯀꯤ ꯑꯥꯒꯁ ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯔꯦꯀꯣꯔꯠ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯐꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯤ ꯍꯥꯠꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ 2008ꯇ ꯀꯌꯥ ꯍꯥꯠꯀꯦꯕꯨ ꯃꯤꯁꯦ 193 ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯕꯨꯂꯦꯠꯇ ꯁꯤꯌꯦꯕ 496ꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯔꯤꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯛ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ 2007ꯗ ꯀꯌꯥ ꯁꯤꯒꯦꯕꯨ 461 ꯍꯥꯠꯂꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 2009ꯗꯅ ꯑꯃꯨꯛ 432 ꯍꯥꯠꯂꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯇꯦꯟꯈ꯭ꯔꯕ ꯆꯍꯤ ꯑꯍꯨꯝ 2007, 2008, 2009ꯗ ꯑꯄꯁꯄꯥꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯩꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃꯤ 1389ꯁꯤ ꯕꯨꯂꯦꯠꯇ ꯁꯤꯔꯤꯅꯦꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯀꯣ ꯑꯗ ꯐꯦꯛ ꯑꯦꯟꯀꯥꯎꯟꯇꯔ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯥ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯏꯖꯠ ꯃꯥꯡꯍꯟꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯥꯏꯠꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯂꯤꯁꯥꯡꯁꯤꯅ ꯗꯤꯀꯦꯠ ꯂꯣꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠꯀꯤ ꯑꯦꯕ꯭ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯅꯧꯕ ꯏꯅꯣꯠ ꯑꯃ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯊꯅꯤꯛꯀꯤ ꯃꯁꯦꯟꯒꯤ ꯃꯥꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯊꯦꯜ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯄꯗꯧꯅ ꯇꯧꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯂꯣꯒꯥꯟꯁꯦ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯜꯂꯨ ꯒꯅꯇꯟꯇ꯭ꯔ ꯀꯜꯂꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯀꯜꯂꯨ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏꯕ ꯁꯦꯞ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯦꯞ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤ ꯁꯦꯞ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤ ꯂꯩꯔꯛꯇꯕ ꯀꯨꯏꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯅꯦꯜ ꯔꯥꯏꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯜꯂꯛꯄꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯁꯥꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯦꯠ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯏꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯁꯤ ꯊꯦꯡꯅ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟ ꯑꯃꯅ ꯐꯪꯉꯤꯕ ꯍꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤꯗꯗꯤ ꯂꯤꯁꯥꯡꯁꯤꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯍꯛꯇꯨ ꯐꯪꯗꯅ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯤ ꯍꯦꯞ 2 citizens ꯑꯃꯅ ꯁꯥꯏꯅꯤꯡ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯅ ꯁꯐꯔꯤꯡ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟ ꯁꯤꯡꯀꯤꯡ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯤꯡꯀꯤꯡ ꯁꯐꯔꯤꯡ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯔꯥꯏꯠꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯃ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤꯁꯤꯅ ꯃꯊꯦꯜ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯅꯤꯡꯉꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯐꯥꯔꯁ ꯔꯥꯎꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯚꯥꯏꯂꯦꯟꯁꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯁꯦꯟꯃꯤꯠꯂꯣꯟꯗ ꯌꯦꯡꯉꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯄꯨꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯥꯡꯈꯣꯡ ꯆꯥꯏꯔꯦ ꯁꯦꯟꯃꯤꯠꯂꯣꯟꯁꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛ ꯆꯥꯊꯣꯛ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯂꯥꯞꯁ ꯇꯧꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗꯩꯗ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯏꯕ ꯕꯖꯦꯠꯁꯤꯗꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯦꯛ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯄꯤꯛꯇ꯭ꯔꯨ ꯕꯖꯦꯠ ꯄꯤꯛꯇ꯭ꯔꯨ ꯀꯧꯏ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯄꯤꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯤꯛꯄꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯁꯨ ꯑꯃꯁꯨ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯂꯨꯄꯥ 8,000 ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯨꯄꯥ 2,000ꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜ ꯄꯦꯀꯦꯖ ꯑꯅ ꯄꯤꯔꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯔꯥꯎꯔꯦ ꯈꯨꯕꯥꯛ ꯈꯨꯔꯤꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯟꯇ ꯍꯤꯡꯕꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯦꯛꯁꯀꯤ ꯁꯤꯌꯥꯔꯗ ꯍꯤꯡꯕꯅꯦꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯤꯡꯉꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯄꯤꯔꯛꯀꯗꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯁꯦꯛꯇꯔꯒꯤ ꯃꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯁꯤ ꯆꯂꯥꯏꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯨꯄꯥ ꯀꯔꯣꯔ 13,000 ꯍꯥꯞꯄꯝꯕꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯨꯄा करोड़ 8,000 हंधबा हाइसी 8,000 सिदगी अखोगी कक्थखरबने अदो कक्थरगा लुपा 2,000 समथिंग अखोई पैकेज पीबसी
masi Manipur special package piri na koi gi harau kambu musu leiri ne ko aduna aina pajaningi ti pixel laba koi gi hana dagi film zadra basi da enemic oiba mi amadagi ana bamdagi I chingga chap manar bani ko leiri se adura gi kari throkani huran de hengalakani adagi koi corruption hengalakani adagi extortion hengalakani aduna ngasagi kangkhong chairamina adagi miyamji kokki leina hengalakani BP wangdaba mi thiba phanga roi particularly among yellow me adagi koi gi nangi sugar leitaba mi pak thengna roi hadi pharmacy de sang matam da kwai sit pase sugar ga adagi koi kanu siga BP ga adagi heart ga sum sing ak ngai selai adagi koi da nangi kaino gold butter yaw da masing so koi yellow me ni masing aw phang leira bane ba aduna aina puna maksida aina thamda ningi di chap chaba akoi India gi citizen amana magi phangiba phangum thokpa haksing do adu Manipur di phangta basi am kuire handa ke sino mo anoba mathel moina mo ka su phangdre aduna koi gi mapung oi koi kholau di amato oi kholau mo oibam thokpa se Manipur kalu ganatantra kalu aduga loinana akoi constitution kalu haibase aidi masi khadi na maru oiba kholau ugadra in kan okay Manipur kalu constitution kalu do democracy kalu haiba kholau si miyam na hojik kwai de ki maru na law godaba kholau amadi oire haiba fam chini makata mo janko hoi jachkane pan biki ba haiba dare oiri ba pibam masina miyam da ekoi gi semelo se yam phajana chokre ekoi gi crime to bugi chang hengale extortion maru oina Manipur gi puari da haiba dare Manipur gi history da manglam chatta amuk thok ji mawong da koi gi shield khai china ba musing pha basi adu ke masik yamna almost every day how ki ba past 6 months se hai bitare adu ga even Manipur governor of no ki be matung independence day speech ta mahagna high ki basi how ki ba tha taru asida more than 400 members hai badi ko ki musing je fire hai badi ko ki shield khai ba china basi aduna shugumba social order da yamna chething pirak pa ya ba thawong sing ji thoga leira bani na masida koina kasagi miyami ko lausi lawu katano oigadori bra or masida sida akoina akoi gi oiba government ama lakhanna bagi lambi ma yat ma thok tagadori bra lahani nga basu ngamoi do bi manam sina kari kari oiba ya bage kamai yeng be ha mada aina haijening basi ngasagi leiriba any country any nation ko natragana any kano state ma hierarchy ko sidai sida karigum crisis yam chong thoba adigi communal maruina communal crisis thoba natraga mob uprising leiraba natragana state 2000 dabagi adugi mathakta uprising tawraba adugumba tangkak sing haibadi chaotic society amada ngasagi huran chinthi adigi keno tawba kari haini extortion gi pisa tan ba sigumbagi thodok sing se yam thokalle karigino da mob se ahambada mob is uncontrollable control to wangam de mob I say adugo mob to gi strike to if the justice ti oide na ko mob violence ne mob justice kana koina han the season ramba pot to hujikti terminology se it's not mob justice it's mob violence ne na la avane mob na toba adugo irang bu kamaina justify to do no haibagi wa fam yam chong le rabane ba tanda sida Manipur 23 the kari 3rd May 2023 da thokiba horkiba irang sida aha magi tangta legi bisi mob violence ne legi it was never a kano never koigi justified oiba move amanate kaigino bada law bu khuta paraga hatok hasin tawna ba bisi kaiguma matam da madu justified oi habisi akoina yagite tawdabu it was a mob nina mob na lakhiba mob ki violence to da adu control to hogdaba adugi mob ki kano du kadai digi horokpano kamain tawno haibudugi matang da yam thuna akoigi madugi du control tawgadaba leiriba district ki administration district ki police adagi security force kano dagi district ki police natragana district administration da assist tawena laiba akoigi central security force singna tuminna yengdana laiba makhoida piba akoigi makhoi sinagi brasin adabra haibadudi it's subject to correction ado administration ama district ki laitaragadi se district to thoi irang du namthanaba soidana police ki manpower du pikpataragadi ngamda taragadi compulsory paramilitary force natragana Assam Rifle natragana even Indian Army bawkuda leiriba singdu taseng na madugi mateng long na ba honaram gani haibase ai thajabani madai area du da
central gi haiba pot singsi central force haiba singsi amata sinabagi mami ukide adumakna haugiba irang da central force sing na madugi control to bugi pot yaugi da bagi mami am chauna ui haib tare ana ada area da khara khoi gi pot si soi khrabra haibagi pot am leire na sagi khanara ko matam sida akhoi gi hujik adai area da gi nainara kan da hujibogi pot nainara pasida handaki independence day da khoi gi prime minister naga illegal immigrants ki maram da yam serious oina ga ngang ba khoi thengai hai tare adunai da lairiba poti manipur amadi north east ki part sibu akhoi india gi manung da yauribra natraga india na masi longthokhrabra natraga masi karamba phibam da thamibano haibase masi gi achauba wahang ma hangai ba swai da ni la ise constitution the piriba akhoi gi rights sing akhoi gi freedom of movement article fundamental rights puna mak akhoi gi kanona uncle na pan bi khiba sigi part sing se article 19 daga piriba freedom to movement gi pot ka yauriba the right to life ki 21 the piriba 14 the piriba mayam sigi kano sing se masigi pot se manipur da hujik hingibra chatnaribra masigi pot se akhoi gi indian constitution da piriba pot se manipur da leriba miyam khodi mak irrespective of maitai or kuki natragana atai lehuriba kano miyam do akhoi gi thadau su paite su dungare ko kuki gido moi yaude na haigram ni na thadau paite to khaina puthok charakpani jomi shu du ngai re moina che thadorok pade yam yaude haibagi pot mayam lei aduna adugi pot aduga lehuriba nagagi community gi mayam ama adigi akhoi gi community kunthra ga mari su sigi pumna maksida constitution the piriba right to akhoi phangibra phangdabra haibse yam chawna maswai area sida neba ana constitution the piriba right sing do ningthina phangan baba citizen amo oitaragadi India na Manipur si makhoi gi lam oina lauribra natraga kaukthokhrabra natraga masi isolate tawraga thamabra haibagi akhoi da yam chawna chingnaba ama leirakpa haibtare adani swai area sida ngasai gi akhoi gi mioi bagi hak sing jidi loina khongai nore akhoi dum khange hujik leiriba pot sida aduga swai da aina haijening ba amana hujik si akhoi gi keno sida travel water da khoi tawraga leiriba khoi gi society sida leirisi kadai dagi irang se thogle ino haibasi moi khangam moi da bagi maram sungai leite tawada bo different version khoi confusion man ba mong da ngale ga illegal ne mu hai ngale ga community ani gi marak ta khana bani mu hai aduga ngale ga amma mu hai ko mayam ama different leaders sing sigi version sing sina takpadi manipur gi keno sida moi manipur si india ni haina lodabagi phibam ama yam chawna leira abanina sai area sida manipur da khoi gi amuksu kamaina them ge ha matam da se keno se khoi gi government se chahi ani muk leiram kan da khoi gi president rule lakpa matam sida president rule lakpa matam sidagi chahi ani gi matam sida akhoi da kari tawgi da akhoi thengnagi du khange chahi ani sigi matung da laiba president rule gi matam sida political akhoi na elected ti oigraba aduga success ti oidra mayam gi mandate tu moina wasakhiba moina tawhum thokpa mathau du toroktraba mla sing mayam ma leiri se masi animated suspension da just policy maker kai kari mayam du khatang lawthoga assembly sida moi phamba khotpa decision making adagi ngasai gi moi gi thabak punamakti lawthoga moida ngasai gi special oiba mong ama khakta tolo piraga adagi ngasai gi magi local area development fund singba piraga thambasina makhoi gi pot sida aduga plus hariba thammiba mayam che si center gi moi gi thajaba ama khakta thamalakanda moiga de dum pau phongnaraga chatminabagi mong amakakta hojibokta kaidana leiraga thabakti tahondana thamaga yamni mari phaba man mong amakakta leibasina makhoi gi activism singda makhoi gi oiba mi khonggatpagi makhoi gi oiba makhoi gi sagatpagi apunba manipur ama sagatkadabudu makhoi khaktagi oiba makhoi gi oiba akhoi gi group ama akhoi gi moi gi vote bank ki oiba khangde ama khangde moi sengatpagi chance sudi hojibok piraga leibana manipur da leiriba akhoi gi pulap ki manipur gi population sigi oiba apunba akhoi gi iho ma tawbadasu maduda machet tabagi potse lakpagi potse uiba aduna sigi area sida center lerisina sai area sida khangbanara madaida khoi se divided oina thamakanda president rule sina magi tawgadaba thawak mayam ma tawrapasida manipur si peningai oibra oidabra haibadu ne president rule gi matam dani gwaltabi gi incident da akhoi gi manipur bi tharaga manipur gi territory manungda MST gi bus se chatpa ngamgi da bani
adagi somda akhoi moina free movement lehelani na hangdokpa numit da irang yam kana thokhibudu karigi numit tarani leiringai tu da kedubagi makhoi marakta akhoi adu da chatkhiba potu kedubagi kano me ama mo intelligence report gi input gi machi chatpa yani yaroi aduga sai area se irang thokani hai taragadi asuk yamba security force me ama central gi thara iba singse kedubagi utilize tawdamano aduna sigumba me am sina akhoi na khange manipur da leiriba akhoi kanghu singse sigi si akhoi gi india gi leiriba constitution sina piriba hak singse ga akhoi da di darka oide akhoi di nakhoi gi keno si thoina daka oide akhoi gi di nakhoi gi lam je leiraga lore lam du de hingi ba mi nakhoi di nakhoi masen panga ta hanaraga panglo de loisil ga leiro haibagi pot ama adai da la ba aduga amana haijani gi pot ti president rule na tha taruk surak singsida amaga leisinaba yananabagi damakta IDP singse mayum da hanba yananabagi damakta karamba akhoi road map ama prepare tawgrage ase hangba yaba hangamane ba ngasi bawda huji bawda IDP sing resettle tawbagi potse hoi mamangi chief secretary oibiramba akhoi PK sing na haibirambada August October December da ahum lak thokna tawraga hanjalhangani haibagi wafam thambirami adu huji bawda IDP sing gi pura record moy lamna kadai da no moina kai grips na kadai da no haibagi chap chaba akhoi record ama haibadi hanjalanba yanaba adagi kano tawba yanabagi preparation je akoi hujiba buda tawbo ude lotion bu ude tawbadi hawi haibatai adusu akoi bias leiba mong ama khakta just name check oiba manba mong ama khakta migi leijariba lamdu akoi nigji jana lam ani leiba mi da lam ani leiba yadi haibagumba ani leiragadi nagi ama mang tamni natra ani mang tamni ka haigumba mi ma leitar Susampur da yum leiba mayum duna kaidubagi kangbai da lam ama leiraga mai kaba hogdok sabada mai maming de lamdu leiba yadi hairisi kari gino ba masi si akoi India gi constitution da karamba law da mi amana magi business expansion gi khangde mayum macha masu yam khalakpagi ni khangde adu maina mafam ani da lam leiba yaroi kaina haibagi kanoga luga leiba za la kaina khangal eba kari gino da hujik moigi IDP singi akhoi moigi information gather tawu matam sida hariba moigi mangriba lamche sigi record torpa matam da lam ani li yadi haibagi pot ama yam kanna hujik thoglai aduna sigi pot sisu violation of akhoi social guaranteed oiba law na piba pot mayam ama akhoi da violate tawni adugi hariba violate tawriba matam se karma matam dano haibada akhoi president rule laiba matam akhoi kano governor rule torba matam daneba aduga amana yam nongning kano amukhak na subject to correction ngasi si governor si akhoi Susampur da chatle Susampur da chatlaga makhoi kuki jo council moida memorandum piba khotpa tawi hoi madu hongna sani mana yengba paiba hongna sani adubo kano si akhoi state ama dumaina atopa union territory gumba state ama gumna governor na Susampur da chatlaga 2 days visit ka heba halaga amuk nongala chatpa yawa poto aduda dum leiraga tawni ka haibagi pot amakhak yauriyebako yaubasida madu subject to correction amu halaga heng chapai wari khangde leini haibagi information amadi akhoi da pire heb tare aduna swai area sida akhoi tasengna divided oiraga thambasina akhoi India government na kanai na khallaga thamibra aduga dumaina thambasina marom morakanda akhoi gi apunba akhoi na pau phaunagadaba se paite kanguna haira abani akhoi di kuki da manung chandi habse makhoi gi keno da thogla abane bak moi di jomi gi makta yawbani ka haibagi pot ama aduga somdana thadau gi community kanguna su akhoi keno tawdi haibagi matang hujik si atai su yam tholok khene aba se paite na tab mayam ama su akhoi di keno ne kuki gi no kuki is an keno ne ba political ideology ni hari bane aba masina kariguma amata da akhoi gi keno se fulfill tawdi haibagi pot leibani na swagi leringa sida divided oina akhoi gi changba ya handisibu kana ne handagi hujibok changan na thamisi hoi akhoi khangi sidai scarlet tawraga di paten adu scarlet tawrok tanabagi minse karamba matamda hujibawda adagi highway da chatpa yadana thamibisi hujibawda masi chattaba yade makoi ga mere understanding ama tawna han bai darka oi habisi kanona koi hujiki lariba central government haitare governor rules central government ni moina piri ni sina karamba matamda singrageba akoi hidana kamai tawi akoi na pau tajabada akoi wari sanaba keno tawbada akoi mamang da sanagi bada khangiba potuni hujikti akoi
कुकी की हाई तारे कुकी हाइगद्रा नत्रगा मधु लेबा अखोगी जाति खरा हाई तारे मखोई सिंग से लौ मिनबदा मैतै ग मोय लौ मिन बेरी लानरा थकनै हैरिने अदुबु मोयना किरिसे मिलिटेंट सिंग दो लागा लाकपदा हेक्ता अदाइददी अखोई केनो तवी हाइबगी वाफम आई ममांग दसु मसिगी पोचे हाइजखरबनी मसिगी वाफम से अखोई मोय अफेक्टेड आईडीपी कांगकुना अखोदा हाइरक पोटनी अंकल सु यावबी बनी नुमितु अदुना सिगुम लेरिंगसिदा अखोई से पुनबा याबगी solution अखोई एनमिटी लेबा पोतु केनो तौनबगी तांजादी याम लेरबसिदा मोइना खुलाई पाइबसिंग योखलगा थम्मकांदा मखोइगी पोतसे मखोइदा इनकरेज तौबा मानबा मोम खक थम्मकांदा अखोइगी पीस से रिस्टोर तौदनबा सुक्तौ तौबा यादनबा मणिपुर सिदा अखोइगी तोंखाइबा अखोइगी मैतैगा अखोइ कुकीगा कांगु कुकीनी हाइजरिबा कांगु सिंगसिगा अनि सि चंगलदना सुम थम्बगी पोतसे मोइना हेना थवाइ याउसिनबा मानबा पोत अमा सुम उइयेबा मरमदी अखोइगिदा केनोदा नत्रो मखांग करी कनोदुदा लकांगो बिलालगा चखिबा आई तो करीबा कार थौरगा चखिबा मैतै अनि अखोइगी सेनापति योरमदाइदा मखांग हाइब्रा अमखक्ता मफमदुदा गी फारगा पोरैदुबु करिगिन हाइबदी मदुना ताकपदी मोइना अखोइ मैतै से चखिनु आइना थम्बगी पोट अमा चलगदी उनरगदी वारी सानरगदी यादौ नत्रो अदुगा मोय असोमदगी सु सोमदा लाहंदनबई पोटसे मोगी खुलाई पाइबा सिंदुना तवी and they are being supported by अखोई हुजिकी सेंट्रल फोर्स सिंग मोइसे लाक्तना मैंने सपोर्ट तौहनबगी पोट अमा याउरियबा असिगुम सिंगसिना अखोई फंडामेंटल राइट्स दे लाइरदना अखोई इंडिया की मनुंग सुंगाव याउदब स्टेट अमा अदुमाइना लौरे हैना आईडी अदुमाइना लौजे हैबता जामनी तुआन बा हिरम खुदिमुक्ता हैबा तारे अखोई हक सिंगसी होय खरा बुजु तुम लैरी हाइबगी मोंग मो जाना पुदु पिरगसु नसागी प्रजा मसेन मिशन मसेन दी अदुमक रिलेशनशिप फना इंग जिंग लेनिंगबा अदु मोर इंजिन मा यावरे हाइबसे दुम इफोंग फोंग वाफम नि अदु मसी गुबम सिम लेरे अदगी ख्वारी मरुइना अखोइना चनिंग मफम चटप यादरे नेशनल हाईवे दा को चटप गमद्रे मसी गुबम मयामसी मसी हांदोक पिनबा तोआन मसी सोसिंग पब्लिक ना लाउरी ताबा तोआन बमनि थबक तौरी हाइबगी पाउ दुमक लाई अदुबु लीगल की कम्युनिटी दे लेरिबा फॉर एग्जांपल ओजा होय कदाई फाउबा मसिगी मतांगदा लीगल की लंबी से चंगचलगा मसी मायुनब यानब थबक तौबीदबगे मसिगी मतांगदा यू उदबई ममी ताय हन सुम यामना पोदु पे पाबितारे कमाई यम थंबे सिम तांग होय याम फजै हुजिकी पॉलिटिकल सिस्टम से मरोइना नरेंद्र मोदी जी ना लुचिंगबा पंदबा यादबनिको बीजेपी बोय खना तमना yaknaba dauna haiba natte मागी लुचिंग मखादा तौरीब सिस्टम से हानदगी सु मोंग तादना सुम लापचे मसिना डेमोक्रेसी सी मोंग ताहंदबा अदुदगी जुडिशरी एजुकेटिव लेजिस्लेचर हाइबसिदा एजुकेटिव ना लोइना कंट्रोल तो पॉलिटिकल पावर ना फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर सिना लो सेंबगी पार्लियामेंट की सु प्राइम मिनिस्टर ना हाउस के लीडर ऑफ द पार्लियामेंट एजुकेटिव किसु मान हेड ऑफ द एजुकेटिव नि अदुगा जुडिशरी की मकोक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खनमसु मान चेयर तोरगा फाइनल दा मथम कॉलेजियम मदु दानि मायाम मद लेजरगासु मान फाइनल शेयर द तोरगा प्रेसिडेंट लांख कदोरि अदुना अखोई की पॉलिटिकल सिस्टम से द पॉलिटिकल क्लास त लेरिबा प्राइम मिनिस्टर मखादन सोमदन चीफ मिनिस्टर अचिना पुनमगसिदा अहुमगसिदा माद लोइना चंगबा इलेक्शन कमीशन तौरे माना दुम खनबा मा यावबा अदगी जुडिशरी की हेड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट खनबा सुमा दुम यावबा अदुदिगे अतोपम तौबु यावबा सीबीआई की खनबा सुमा यावबा अदगे अमा ईडी की खनबा के छु मागी माना याबदुना ओइबा सुंबा मयाम मचे पंचलपना ऑटोक्रेटिक ओइरपा डेमोक्रेटाइजेशन दो तोक्थोयारगा ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ फंक्शन होजी मखन याम लेरिमनी मोदी की तौरीबा प्लान पॉलिसी जगदीश धनकर करमायना मथंदा तोहली अदुदगी वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन दा करिला कदोरी मथंगी प्रेसिडेंट इलेक्शन दा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी न तोगा माबु प्रेसिडेंट ओरपु याम ओ सिना चिंबा मैमथि कोना लाक्ससनु अदुगु मिगी मोंदा कनो म तोदोरियबा अदुना अखोगी राइट के मतंग सिददी राइट फ्रॉम अखोइना इंडिया द मार्च तौरुबा अखोना नमदन चंगरे हाइरिबा नमदन रुक्सिले हाइरिबा असे 15 October 1949 दगी अखोगी राइट से मोर पार्टिकुलरली मेजॉरिटी ने हाइरिबा मेतै
include Meitei Pangan. Ase, Machi India state, Punamakta, Praza Punamana Tava Yaragasu, settled to Yaragasu, 1901 da Meitei di Yadea. Manipur sing the Tava Yadea. Ate to Kanataka, Yade Lide, Manipur Masagi Chomang Matondali, Vesanapatido, Okurlo, or Sanpodo, Moredo, Kampopedo, Mete Mana. Magi mayu mama palm masarga to Yadea. Then Milak Homlom Tobal de Gina Sunu Hoba Jiri Yaga Kendra Nipan Sida Lady around like a Humari population share. Masima board PPDI Azuganangi Mina Lepadi Yaroi Atopa Serul tribe Lepadi Yani Nangi Lepayaro Hydra Adum Mangan Lacre heck over the gig. Say Chinglin so I say over the Hariche. She's particularly harm the way Adeva. Aduna Nitopan Malibak to Pate, Hote hadn't over the gig. Indiana Namoy Hamoy Torah Torah. Why got Matu to give it to Lali to me to no corner Torah Go Indian way. We are all Indian Yazareba. Other the Paka Indiana West Bengal, the Bengalis in Indian Masam in a Pangba, Tamil Masamana, Indian Masam in a Pangbel, Marathi Masamana, Adu Masamana, Upiola, Punjabi, Pangiba. Indian will be Kodong Sabado, Manipuri Sida, Manipuri Punamak, some more particularly Mete community say, as you Pangalak Traba. Other day, something like Paganda, Karito with the game. What are we saying? What to do now? Loinamayadre, Constitution, Lehendre, Chalandre, law enforced Odre, democracy, fair, present system of democracy is based on the corruption. See, I give my own style, I go opinion. In the democracy, capitalist democracy, or Banina, socialist democracy, not a Banina in the Ragandino, Pandara Maricho, not a Banina, a quick democracy, corruption, the base, or corruption festival, or other Dicadoni. Upper Mihu Tagalaga, upper popular government. Constitution deeply. Constitution, I say, I couldn't cook now. Sijinaraga, Constitution to China Bungambata. Constitution to the law in the Manipur, not to hire the Taro, have Yaudeva. Constitution, I couldn't see Nabaitaba, I could representative sing me or Daba, Bongamatadaba, Adu Tobanaba, Adoridi. And a handing of the political system, say Barat Ponamaki, Hondo Pangi, pass the post, Gaina to Yam Chowre. Proportional electoral system that mean about lepanataba ideology na agenda na about lepa me with the outdoing. So what about Pio Tom the Pio Havanataba, Communist Pio, Congress Pio, BJP, ideology the Sini, high not about proportional electoral system. The Raja Namakaturi, Mam Le Party, Mam the Araga Congress, BJP, Hadriaba, and the PET electoral system. What do you are kind of Madun India Lake Raga, Manipur, ND. To Karamna politics the uni. Hibisida political training ama. Say was asking that education teachers training people do. Adugumna MLA left Kaharabdi, Panchai left Kaharabdi, representative or Rabdi, Karikiri Kangani, I do not Taruki training ama. Say all parties go MPP, the BJP, the Congress, party Bunamachida. Ranti Shikamani Albany, Ranti Shikarino, economy policy, Carino, cultural policy, Carino, law and Carino, constitution, Kanga Viado, basic knowledge of the constitution, Carino. Hibisa Tataruk Natrakasahi and Magi, a quick probation, Karahani, training Hataran, Wazagi training people do, Aduna politics, Yauba, Kader member, Ohenba, Aduga. Carmino Wangangani, Wangang Matamna school, see in the Agitila, America, Britain, Gomigi, how to speak in public, Hajitami Araga, President Kao, Prime Minister Kao, quite Malueba, Wangang Bay, I won't come to a quarter, I do not take ho. Karamahina, Chief Minister, Mantri, Mamuna Carmine Wangangani. Magi leader, national leader, Sidamana, Karamalonda, Karamba, technique, Chijinaraka Hibisi Layabako. Adubunum Taku delay Teba. Aduna politician or Yaharabadi, Bolek Harabadi, Wangang Batambatai. As we get politics Tambatai, as we get law Kangbatai, as we get constitution Kangbatai. Never see the Horapam, Manipur Carmina Hori, Chaikan, Nito Palami, Carmina Maning Tamimi Karamna Sasun Torami Karamna, Nito Panbakan, the Yaning the one Carino, Yaning Mani Carino, Karamna, Punamakasa. Social history, political, Aduga, law, Kachina Chimba Mamchi. Tambiba, Tanaba, Tambiba, I know, Tambiga don't not expert. Someone was again Hansaba, could you legal community rules? Oh, I do, Yaya, Hosichu, Kanadini, Kayana, Tambicha Payadre,
hai che mi ma ma hang e ba ko ai na khara public ki khara samna ja bani na ma che noi public interest litigation ma to bi ya tra ai ko do ma teng pang ge petition da ai o ge ko ke na thore ya ba ai ko chu ai na ya ja ba citizen for justice ta adu ge ta che su da hu do ke da na khali ya ba ka ge ne di hoi lam bi sa pe ya da ba ge che ai ko high court na ngam ja ro ta bra Supreme Court 32 da to ga dra chi khan le ya ba ada lu ri de ai sa ma ko ta hai ge do ai na ha u dre ko system sina lo ko na judiciary na maning tam na to ga dab se khitang lakak to hun bam hai ta re asi ki port ama madu kana na to bun do hai ro system se ruling party ki ruling system sina Supreme Court na ba wa adu ya ro president da order to ya ro ka ka hai ga la pa adu de ki hanjala kanu ga na prime minister na am thag na ri idna hai be sina highest court of land bhavna against Narendra Modi adi ma on the personal na trap so magi control ma kha da le ba sa so na sida khar contact na khud chingjin ma chi happy warap to brain khale ba ma ji ai individual opinion cho bi ai ko adu Supreme Court ga sana lo kai khar ge su oi aduna judiciary ki ma pangan yam na kan ga da ai ko ri adu wan tang har ga lo sel ga ai ko ji judge bagan le ga dam ne ba high court che judge mangal le ga da ahu gang tan ne ani wa le that means Chama the 40% what liya adu ka mai justice pangani judge manga du le ro di meti machanu ma pan tha do kro amani thamma ga adagi lak ko du tawra mi chang gai nai do namni ko adu tawra di justice to dom na haibe do problem interest le tha ba de ma se soi de na tarani a se de saka gi ma yang da no ko ta na tawi haibe na te adu ma tawra khatang justice phangba da he na mate o na haibe pot adu o na bi tamuk ta ko ne sanction ma chammi adu ga finally na haibe do lo ko na kari to bu ya ge de hoji ju chu ko khare bu di khanari ko ya ba ba mayam du yang ga to na ba ai mo ai ge ne jab sing de always what is san je o chune maroi na ko gi hoji myam haibi gra ta ne machine pirek pa impact sing manung da ko de crime angle pa extortion aduga ko gi chinga madi tam gi ani si maroi na ko gi hoji irang thoi bu ka no ani haibe ta masi si segregate to yang matam da tampak ta da extortion se to ki matik jamba sai ne panjaki bai betare tha tarukta miyoi chamri hen phagala ini o su phara mani amani ren da ngala ya mani police ka mun thola ni che ado khangani to adu ki matik jam bai tare mase amu thengada ba jingina amu ngrang na han drug fabi ke so da thengna bi mani youth sing se even nupi si auna drug pu bo si da yamna masing yam khalak bai betare drug peddler sing da even ko gi supply to bo no pi wo shilak pa aduna masi gum me am sina mo ko gi tampak le mi sing se masi power ga la ga chap ku dong cha ba se leita buni na madu mo me am na mo ching gi mo khalak pa ba tare masi handa ga tar khalam bati ho si ta matam na hengkel lak pi mi su tarak pa masi gi ama chawa social order da effect am le ka do man bo ja kamai yeng bi aduna khan gi chief justice Manipur High Court ki Mirdu justice mirdu mana haramasi ko ki irang ji adum thon ba vested interest kambu madum lei adu mana ma haibasi am phaza wahem hai 60,000 people sa masi really came to lei ba adu 60,000 boots in on the ground lei adu di haidi 60,000 boot hairisi masi sipai du di koi 60,000 adum lei adu ga hoji koi really came the 60,000 ne sida protect to bangam jisi kari gi no have question se siaman adu mana amas hai kari gumba akoi gi masi external forces yorma adu ragi di manungi local gi collaborator yaw yai se sijman pi bane man invisible hand hide na ko adu ga lone na akoi gi leng ot pa ya handri se highway da khangde amana khangde masi leng ot pa ya handri se masi koi khulai pa ba militant khulai pa ba armed groups makoi gi bakhoine ni habi porsi masu ma indicator we aduna masai sida kogi aru basi dum leire dana ko aduna masi ikhang khang na ba wa hai ta adu gujiki hari ba sik extortion gi harak ba sidi extortion jidi akogi toina thomandana masi de kogi normal tasle adi hana donation haram ba wasi hojik se phibam yarak tab de gi extortion ole adai di budget su pixel amnina chawringi matam da bokta swam koi war kan sida pixel amnina ngasagi magi tangai fadabdudi adum leidoine adun lupa manga da mi lising thomjal ani bojite
aduna ngasagi extortion je ampana amang phang ne ngalakani extortion da pha ba sing sai do hojik hayeng di thora ni police na pha ba ge na ada hojik da is dei da sum koi headline ji da sum ubda koi ge Manipur police suspend constable involved in extortion case na hojik du chi le bes dei da aduna police extortion joksel e police ki mi khara jo dum extortion joksel e adagi drug ki kari aduna puna maksi loina maksi koi gi kari hai ni ngasai koi gi magi संविधान की magi पीरिबा हक मयाम अदु magi गणतंत्र अदु को लाइंगा पुना मसी कांगखोंग चारपगी मदुगी एना की थोपई कुदम अमनेबा कोइसे लेरिसे अदु को हजिक सिगी मनुंग सैदा magi ड्रग की केनोसी ट्रैफिकिंग हाइतार को ह्यूमन ट्रैफिकिंग ड्रग की ट्रैफिकिंग आ को फंगना मसी हेंगलक पामन अदु मिजोराम दी हजिक ड्रग की मकोल कोनुंग वोइरेबा अदु ngarang nan कोइ हाइबा तारमगनी म्यांमार मसा बुक डॉक्टर होइबा मसा नर्स होइबा नुपीसिंग से मसे कोइगी प्रोस्टिट्यूशन दा याव होरे मरम दिम को हिंगना बखरलकपदा याव हौरे हारिने अनंग सागी नुपीसिंग भोक्ता यावखलकपा हारि से मसी मखोइदि सुम पुरुबदुने समना दा अमेज़न की अंगांग कुरियर तविदना मान पुबोवानी पोतुदि माइ नतेबा अदना फारगा दो साता दुदि माने अदना हिना थाइना यमलिंगे चही कुन की ममांग दा पोन फम जाम तो इजगी केजी दा फारगना बेल ग्राम दा फारगना जेल ने को अदुना मोइन उ जेन दि मोइन ताउ दोइने अदु आइ उजि गेंगे लास्ट मणिपुर दा 2022 23 24 की फिगर में येंग मतम दा मणिपुर दा कोई की ड्रग मई लेने केस रेस्टार्ट तो बुसी चनिपान समापन दुमाइ लेवन सब्जेक्ट टू करेक्शन अदुगा कन्विक्शन पीबदी ओनली अमखक पीब अदुगा हंदकी 2024 क्वाइडी कोन कोमदी जीरो ने बिग जीरो ने अदुना कन्विक्शन से लाको मतम ददी चार्ज सिटिंग थागतबा अदगी मागी पेनल्टी पिरको मतम ददी ट्रायल तो दो भाई तारे अदु ममयाम ओरकपा अदुना तौरक साम लुबा सिगी एरिया से अदुना सिगी खोगी ngसागी लान गी मोंग द लेरि मनुंग सिदै द सेंदोंग तानबा म्यांग इ चुप्पा कांबू अचंबा कांबू मसी लेरि ने से को इवन यूक्रेन दा कैदा तौरे बा लाज द जो सिगी सेंदोंग तानबा लान द कारबार तो कांबू म्याम जो लेनि मणिपुर से दुम थोइ ने बा अदा आइना मरुइना वाजबती नुवाइजदबदी करिनो हाइदा बजेट सिना सु नोमनबगी मदुगी पिरंबा खुदोंग चाबा फंगदोबा नंगी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम मयाम द लोइना पिक्सल अगदी पिक्ट्रू पी अगदी मदुगी अखोगी लेरिबा फिल्म से मणिपुर लेरिबा सेंदुंगी अखोगी खम थेंना वारबा कोक त खुद हापा मतम सिदा ngसागी पोसिंग जी काना बसिंग जी ngसागी सुम पिक्सल अगदी मदुगी मुनबा येनबा खनबा कन्फ्लिक्ट तो मयाम थोरकदोइने अदुना आइदी सिगी बजेट सिगी मतुंग से ओरकदबा तीन ग्राम मतम से ओरकदबा मणिपुर की फिल्म से मसी आइडिया मकीबा फावे मतम से लेत्रमने अरोइबा ओइना हाइजनिंग बसी ngasi protecting rights failing in Manipur se masi madi koi disang sina masi gi damta koi gi struggle tawraga movement tawraga lakpadu tamni ga iga thingna basu tamni na koi gi claro oina civil liberties and human rights organization matam da koi gi human rights violation se ang bapang torokpa early 1980s adu da ne ba tamni wi thingna jiri se 82 83 adu ai de dum hora lakram ne ba adu Manipur di ngasagi हाइजिन निंग तंबा हाइबसे मरे माउ थोना खोगी निंग तंबा हिदो मदु फजना खोई मपुंग फाना फंगतबा अदुंबा खोगी लेबाक तो की फुरु पाइतारे सि पोरगा लाकपसी लिसांग सिना लाखरे अदुना ने आइना अरोय दुस अमुकना हनाइजरिसे ngasiदी मणिपुर कल्लु हाइबगी खोलाव ममदी मसी थ्रेट मयाम लाबनिना अदु ngasiदी गणतंत्र हाइबसे गणतंत्र लेतबई कुदमने हुजिसिंग द करिदा नोंमैना लोइना बक्सी कोई गन लोइना बक्सी मिलिटेंट जिंगना द आर्म ग्रुप जिंगना लंबी गणतंत्र दुरु तौदना नोंमैगी चिंदोन द लोइना बक तौ लंबी फंगी मोने थिंजली अमा फंगी मोने तौ पुनमक तौरिसे निंग तमना तौरलिसे अदुना मणिपुर गणतंत्र लेलो इलेक्टेड बॉडी सिंगजी मपांग कलम बचंगे अदुगा सुबा आर्म ग्रुप सिंग मपांग कल लेरेबको संविधान कल्लु मरमदी संविधान जी पुनमक चिगो पुंगाई कायरमनि सिदको अदुना हाइरिबा अहुम सिगिदमता अखोगी मदुगी कैंपेन दुगो लोने नमस्ते सॉलिडेरिटी की पेन अनबगी लेबाक्सिन बतुना कोई मदुगी स्ट्रगल अमा हाइतार के मूवमेंट मा सागतपदा आइदी यामने हेन मतेंग फंगनिन खल ओके अरोय बसे जानको होजिकी ओरि पिबम हाइबताने अखोगी राइट सिंग सी निंथीना अखोइना फंगबा ngamdaba ओरि पिबम अदुगा इंडिया की मिजेंग मणिपुर अदुगा होजि मक खोगी एथनिक अनि की मरक हाइबतारे खोगी प्रूफ अनि की मरक
ꯎꯈꯠꯅꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯦ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯑꯅꯤ ꯑꯍꯨꯝꯁꯤꯗ ꯑꯣꯏꯔꯛꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯠꯁꯤꯡ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯂꯤꯇꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯁꯔꯖꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯐꯁ꯭ꯋꯥ ꯉꯁꯥꯏ ꯇꯝꯃꯛꯄꯒꯤ ꯄꯟꯕꯤꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯐꯁ꯭ꯋꯥ ꯊꯝꯃꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯈꯔ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯏꯕ ꯌꯨꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯁꯦ ꯀꯗꯣꯝ ꯆꯠꯈꯤꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯅꯠꯇꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪꯁꯦ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯅ ꯍꯪꯉ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯗꯣ ꯈꯔ ꯁꯨꯝ ꯃꯗꯨ ꯂꯣꯏꯔꯛꯄꯣꯏ ꯅꯤꯡꯉꯨꯕ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯃꯌꯣꯜ ꯆꯣꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯔ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯪꯕꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯕꯗ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯕ ꯆꯍꯤ ꯈꯔ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯥꯏꯍꯜꯂꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯦ एडिटोरियल कमेंट ओइना लास्ट थम्बियो हुजिकी लैरिबा इरांगसिना मरम ओइरगा मणिपुरदा लैबा अखोगी ह्यूमन रिसोर्स है बतारे यामना अखोगी सेंथुम पाइबा इमुंग सिंगी ओइनदी मचा मसु सिंगसे मणिपुरदा अमत लैत्रबनी अयाम्बा अखोगी इलिट क्लास दा अखोगी होय पैसा नुंसा निंथीना थोकपा कांगु सिंगसे मणिपुरदा खुमोगी मचा मसु सिंगदु लैतारगदी मणिपुरगी फिबम सिदा हुजिक मखोगी कनोसे मखोगी कैरियर से मांगनी हाइबगी वखन सिदा मपान थादोगा अयाम्बा लोइना तमन्नरबनी मसिगी पोचिमा अखोई अदुम येंगबदा अदुम खंगनी उरब पोट अमा खकनी तौबदबु मेजॉरिटी ऑफ द अखोई यूथ एस्पिरेंट अखोई यूथ सिंगसिदी अखोई अदुमाइना पैसा यामना पाइबा नतबा अदुगा मणिपुरदा लैतबा मणिपुरदा तमद्रगनि मपान थोगा एफोर्ट तौबो ngमदबा मैमसिना अखोई सिदा लೈ अदुगा लैरिबा सिंगसिना फ्रस्ट्रेटेड ओइरबनिना अखोइना खंगिदुंगाय वांजिंगदा लैगिद्रिबा अखोई लैबाकसिबु कन्नेना थोखिबा अखोई नहादुबु क्लास 10 तमिबा छात्र नत्रो क्लास 10 थादोरिबा छात्र नत्रो क्लास 10 थादोरिबा छात्र माना लेवाकी मेनुंग सिदुदा अदगी लैरिबा एटमॉस्फियर सिदा खांगबा ngमददना मयुमदगी थोअकांदा खुलाई पाइरगा हाइबा तारे खुलाई हेबदी एनी खुलाई ओबे थांग ओबे योपाक ओबे अमो ओबे मासाबु ले मराई बाक्सि कंजना माइना थोखिबा अदुगुंबा क्लास 10 थागदबा अंगांगदो अखोई उग्रबनी पुलिस की खुद सिगिबगी पोचु उग्रबनी अदुमाइन तौदना मागुंबा लिसिंग कयानो लेरमदुइसे हुजिक येंबियु अखोई कल्चरल बॉडी ओइना लैगिबा अखोई अरामबाई टेंगोल हेक्ता हारसी अरामबाई टेंगोल ले यावरिबा असुक यामा मिसिदा हुजिकती अरामबाई टेंगोल की स्टूडेंट विंग बो थोले हेबा तारे अदुना मखोइना लाइक लासु पागदो पोतो लैबाक से कन्ननबा हाइबगी थोखिबदुना मरम ओरकांदा मखोइगी पोत मखोइगी माइंड जे अखोइगी लाइकता उंगगा लैगदो पोचिंगो लोइना डाइवर्ट तो करिगी तौरिबनो पिरइबा इथिलजिना यैसे लैबा लेबाक सिबु लेबाक मांगरदी लाइक तमुर कैदोरनी हाइना खनबा छात्र मे अमसु लै अदुगा अखोइगी तुंगी कैनो लैतबा आशा लैतबा मफम खक्ता लेबाक से कन्ननबु लेबाक कन्मने मरु ओय हाइबगी वखलों खदा थोखरिबनेबा थोखरिबा मयाम जे कमाइना तौबदना थोखरिबनो मखोइगी पुंसीदा मखोइगी यामना मरु ओइबा तांक लैबा अखोइगी क्लास 10 थागदबा 12 थागदबा बीए थागदबा एमए थागदबा मयाम दो पुलप यावग्रबनेबा अदुना इमेजिन को मखोई सिंग दुगी लाइक तंबगी पोट मोइदा विजडम तानगदबा मयामदुमा मदुगी चाही अनी सिदा पुरा पुमांग मांगबगी पोट अमा लेगरे देयर आर सम एक्सेप्शन खरदि लेतब नते फनाम तोरसु छात्र खरदि दुम मांगजिन थाना मयामदगी काखतपा दुम गमी मणिपुरगी कनो अमा खकनि को अदुगा अमना नंबर 2 येंगसेबु को क्राइम रेट से याम हेंगले एनी फॉर्म ऑफ एक्सटॉर्शन इट्स क्राइम रेट अदगी मी अमना कनोदा कनोमा इरुबैसु मागी मागी अखोगी मरक्सिदा मिचंग खाइनरगा ngसाइगी कंगारू कोर्ट की मोंगदा नत्रगना मोइना अखोगी मोइना हारिदुना चुम्मे हादा मोइना इंटिमिडेशन तौबा मदु इबे यारोय मदु ngang यारोय एनीबॉडी एबीसी ओइबे को मसी अतमदना मी अमा खकी वानते चनरिबा ट्रेन जिगी वानी हुजिक्सी केने यूजी द लेबनसु अमदा लेबनसु कनागुंबा अमगी मायोक्ता पेंदबा मखोगी हायनिंग द पोट अमा इरु मतमदा द वेरी पर्सन हु यूज द केनो बोक्ता अखोगी फेसबुक को सिजना बोक्ता अदवाई एरिया दुदा करियुंबा चुम मोइना पेंदबा खर इरुबुदा मदुगी पेंदबदो मदु इगनु हाइबगी पोट फोगला आबनेबा इफ इट हर्ट्स को इफ इम्पैक्ट को सम ऑफ देयर मोय एस्पिरेंट लीडर नंबर 3 अखोई केस ऑफ सुसाइड से कईगी हेंगलेनु होजिक सोसाइटी केस याम हेंगलेबा नॉट ओनली अखोगी आई कनोदा अखोगी आईडीपी की केम द लेबा सिंगी वाफुंग नाक्ता नतबिदा मपान द लेबा अखोगी कन यूथ सिंगी मरक्त सोसाइटी केस से हंदक से खर हेंगले मसी करीगी हेंगलिनो करीगी नो मखोइदा तौजरंबा
ꯊꯕꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯝꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯇꯔꯃꯣꯏꯜꯁꯤꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯠꯊꯕ ꯉꯝꯗꯕꯁꯤꯅ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯑꯁꯥ ꯃꯥꯡꯍꯜꯂꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯩꯔꯛꯇꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯍꯩꯗꯅ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯍꯩꯍꯧꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯑꯦꯇꯦꯝꯗ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯍꯤꯡꯉꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥ ꯃꯥꯡꯉꯅꯤꯅ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯆꯠꯈꯤꯕꯁꯦ ꯃꯤꯁꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯃꯒꯦ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛꯅ ꯊꯦꯡꯅꯕꯗ ꯃꯣꯏ 7-9ꯗꯤ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯈꯣꯏ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯐꯝ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯔꯕꯥꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯤꯡꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯍꯧꯕꯗ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯍꯧꯋꯤ ꯃꯆꯥ ꯃꯁꯨ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯍꯜꯂꯒ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯋꯤ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤꯗ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯒ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯑꯣꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯦꯅꯔꯁꯤꯡ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯒ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯅ ꯇꯤꯟꯅꯔꯝꯕꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟꯒ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒ ꯇꯧꯖꯗꯅ ꯁꯤꯗ ꯑꯣꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯦꯅꯔ ꯁꯛꯁꯦꯁꯐꯨꯜ ꯑꯣꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯦꯅꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯁꯉꯥꯏꯊꯦꯜꯁꯤꯗ ꯀꯩꯅꯣꯒ ꯇꯧꯗꯅ ꯇꯧꯖꯔꯝꯕꯗꯨ ꯀꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥर्क ꯑꯃꯒ ꯁꯦꯝꯗꯅ ꯅꯤꯡꯊꯤꯖꯅ ꯇꯧꯖꯔꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯥꯏꯇꯔꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯗꯅ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯁꯥ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯝ ꯑꯃꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯔꯕꯥꯔ ꯇꯧꯋꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯦꯞ ꯇꯧꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈꯤꯕ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯀꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯗ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯥꯗ ꯊꯕꯛ ꯄꯤꯅꯦꯅ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯤꯗ ꯀꯧꯁꯟꯗꯅ ꯈꯣꯠꯆꯟꯗꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯄꯨꯔꯤꯅꯣ ꯈꯪꯗꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛꯇ ꯊꯕꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯔꯤꯑꯕ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯐ꯭ꯔꯣꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕ ꯐ꯭ꯔꯣꯗ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯃꯀꯥꯟꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯅꯣꯏ ꯊꯕꯛ ꯄꯤꯅꯤ ꯈꯣꯠꯅꯤ ꯊꯕꯛ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤना ꯈ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁꯇ ꯂꯩꯅ ꯑꯁ ꯑꯃ ꯐꯪꯒꯗꯤ ꯂꯣꯏꯔꯦꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯔ ꯄꯤꯁꯜꯂꯒ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯣꯝꯖꯤꯜꯂꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ ꯇꯣꯂꯣꯞ ꯄꯤꯊꯣꯛꯇꯅ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯐ꯭ꯔꯣꯗ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯃꯌꯥम ꯑꯃ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯂꯥꯏꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯄꯨꯂꯤꯁꯇ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯕꯗꯨ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯃꯣꯏ ꯐꯥꯕꯒꯤ ꯑꯦꯛꯇꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯑꯃꯇ ꯂꯧꯊꯣꯛꯇꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟꯗꯣ ꯀꯅꯥꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯚꯦꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜꯒꯤ ꯕꯤꯁꯦꯝꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯕ CMO ꯑꯃꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ DCꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟꯗꯨꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯗꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯧꯁꯜꯂꯒ ꯊꯕꯛ ꯄꯤꯅꯦ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯐꯥꯎꯗ ꯄꯤꯗꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯦꯁꯇꯣ ꯑꯃꯈꯛ ꯄꯟꯕ ꯋꯥꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯈ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯇꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯈ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯕꯔꯗꯟꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯕꯔꯗꯟ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯋꯥꯍꯟꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯦꯗ द फेलर in the control of law and order and the failure to अखोई safeguard the constitutional provision which are provided to the कैनोनेबा okay अखोई द हौजुजिक फंगिबो मियाम थिनेर खुदोंग चारा बिसिंग से दुकिमति वा याम ग्रे हाइबनि मरवैना constitutional पीरिबो provision सिंगिनि थिन ngalotaba मियाम gi hak malakpa law and order film सिंगिनि थिन लाइक मरम मरकाना दुकिमति खुदोंग चारा के अमागी मथक्ता अमागी मथक्ता अमा मैम पिछलपना मरम मरकांदा मणिपुर की फ्यूचर से करी गदौरिबनो हाइबसि मियामना यामना लाक्तना हंग वहंग अमदि ओरे अदु क्वारी मरुओना हौजिक लैब मियाम सि क्वारी लुबो तांगमदा लैबो ओरे मरम दि अखोगी लाकतबा फ्यूचर जनरेशन सिंग जु सिनदबा यादबा मखोगी लमिसु यातबा यादबा अदु मणिपुर बुसु टेक त काइदना थमदबा यादबा अदु हौजिक ओइरिबा मियाम की हकसिसु फंगंदबा यादबगी स्टेशन लैब्रिना मसिदा मियामना मणिपुर कलु डेमोक्रेसी कलु अदुगा ख्वाइदगी मरु ओरिबसि डेमोक्रेसी की मथक्ता अखोगी कॉन्स्टिट्यूशन कलु हाइबा ऑफम अहुम मसरि युफम मोरगा मियामी कोलागोलोरेना कोंजंग जंक्शन बगी मतम मदु यौरे हाइबा ऑफम मसरि ngasi कोयंदी द मणिपुर फास्ट रो मसि बतांग लो सिजरगे ngasi तरम मसिदा पेनस अहुमगना सरुक याबि बिदे थाम फंक्शन दे मसरि ngasi gi द मणिपुर फास्ट रो मसि तरम से क्रम तो यो खरे पिबे पिबे रो ngasi कोयंदी कायम थ्रेजरी खुमजरी SK Broadband service na miyam gi damak kudong sabak ya puduna lakseri high speed internet service ke toan plan sing leizare 450 plan da 200 Mbps speed Wi-Fi IPTV channel sani yankai hena amasung SKTV gi OTT phangbigani 550 plan da 300 Mbps speed Wi-Fi IPTV channel sani yankai hena amasung SKTV gi OTT phangbigani
700 plan da 500 Mbps speed Wi-Fi IPTV channel Saniyangkai hena amasung SKTV gi OTT fangbigani. 850 plan da unlimited 100 Mbps speed Wi-Fi IPTV channel Sahumyangkai hena OTT da SKTV Z5 amadi atai OTT tara mari fangbigani. 1000 plan da unlimited 125 Mbps speed Wi-Fi IPTV channel Sahumyangkai hena OTT da SKTV Z5 Sonelif amadi atai OTT tara mari fangbigani. 1300 plan da unlimited 150 Mbps speed Wi-Fi IPTV free IP box channel Samriyangkai hena OTT da SKTV Z5 Sonelif Geo Hotstar amadi atai OTT tara mari fangbigani. 1800 plan da unlimited 200 Mbps speed Wi-Fi IPTV free IP box channel Samriyangkai hena OTT da SKTV Z5 Sonelif Geo Hotstar Lionsgate Play amadi atai OTT tara mari fangbigani. 2500 plan da unlimited 300 Mbps speed Wi-Fi IPTV free IP box channel Samriyangkai hena OTT da SKTV Z5 Sonelif Geo Hotstar Lionsgate Play amadi atai OTT tara mari fangbigani. Customer request da ETV Win Hoisoi natraga Sun NXT su lobiba yagani. Akupa marol gidamak Kaisampat Junction da laiba SK Office natraga Sangai Plong Mamang Laikai da laiba SKTV Office da lakpiu. Mobile number sing 8974 633 320 natraga 8974 209 152 da call to birak pasu yagani. SK